Reka twongere twizere ko mumeze neza cyane mwe mukomeje kubana natwe kuri iyi channel yacu. Dushimira cyane bamaze gukora subscribe, nawe utari bayikora ni ibintu byoroshye cyane no gukanda kuri iri jambo subscribe, hanyuma ku ruhande urabona inzogera uyikande bityo amakuru yose murajya muyabona ako kanya tukimara kuyashyiraho. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku nkuru nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho tugiye kugaruka kuri no nkuru ivuga ko ubu tuvugana umubare w'abamaze kwandura coronavirus mu Rwanda wamaze kwiyongeraho abantu benshi cyane. Umugore wa Minisitiri w'Intebe yamaze gukira coronavirus. Ese ni mu kihe gihugu byifashe gute? Tugiye kubigarukaho byose. Hanyuma imfungwa ya mbere ikaba yamaze kwicwa na coronavirus muri gereza. Abasaga miliyoni 25 ku isi bashobora gutakaza akazi kubera coronavirus. Amakuru mashya rero kuri coronavirus cyangwa se COVID-20 Amakuru mashya kuri coronavirus cyangwa COVID-19 yasohotse kuri uyu munsi tariki 29 z'ukwezi kwa Werurwe 2020. Uyu munsi hagaragaye abandi bantu 10 barwaye coronavirus, bikaba byatumye umubare wabamaze kwandura iyi coronavirus mu Rwanda ugera kuri 70. Abantu batandatu baje baturutse i Dubai bahita bashyirwa mu kato. Harimo abantu babiri baje baturutse muri Afrika y'Epfo bahita bashyirwa mu kato. Umuntu umwe waje uturutse muri Nigeria ahita ashyirwa mu kato, ndetse n'undi muntu umwe wagize ingendo zitandukanye mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba ahita ashyirwa mu kato. Ni bamwe mu bantu basaga 10 biyongereye ku bandi 60 bamaze kwandura ino coronavirus mu gihugu cy'u Rwanda. Abarwayi bose bavurirwa ahantu habugenewe kandi bari koroherwa. Hanyuma abenshi muri bo ubu nta bimenyetso bya coronavirus baragaragaza, nta n'umwe urembye kandi niko hakomeje gushakishwa abantu bose baba barahuye nabo kugira ngo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'ubuzima. Abaturarwanda bose barasabwa gukomeza kwitwararika nk'uko byatangajwe na leta y'u Rwanda. Ingamba zafashwe zigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa. Ubucuruzi bw'ibikorwa bitari iby'ibanze bwarahagaritswe, ingendo zihuza imijyi n'uturere zarahagaritswe, ndetse n'ingendo zitari ngombwa no kuva mu ngo nta mpamvu zihutirwa byose bikaba bibujijwe. Abantu bose bageze mu Rwanda mu byumweru 2 bishize bazashyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi igera kuri 14 guhera igihe bagereye mu gihugu cy'u Rwanda. Murasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, hitabwaho cyane gukaraba intoki kenshi kandi neza, hanubahirizwa intera ya metero 1 hagati y'abantu. Ibimenyetso by'ingenzi bya coronavirus ni inkorora, guhumeka bigoranye ndetse n'umuriro. Umuntu wese ugaragaje cyangwa se ugaragaza ibi bimenyetso asabwe kwihutira guhamagara umurongo utishyurwa w'114 cyangwa se akipimisha akoresheje telefone akanda akanyenyeri 114 urwego maze agakurikiza amabwiriza, cyangwa akohereza email kuri call center rbc@gov.rw cyangwa akohereza ubutumwa bwa WhatsApp kuri nimero 0782202080 cyangwa akitabaza umujyanama w'ubuzima umwegereye. Dukomeze gufatanyiriza hamwe mu gutsinda iki cyorezo cya coronavirus. Tukiri kuri ibingibi bijyanye na coronavirus, ikindi twakubwira nuko mu gihugu cya Canada umugore wa Minisitiri w'Intebe yamaze gukira coronavirus. Umugore wa Minisitiri w'Intebe wa Canada yitwa Sophia Gregoire Trudon yatangaje ko yakiriye ibisubizo by'abaganga byerekana ko yakize coronavirus yamugaragayeho avuye mu ruzinduko mu Bwongereza mu minsi ishize. Itangazo ry'ihuriro rya Minisitiri w'Intebe wa Canada witwa Justin Trudeau ku itariki 13 Werurwe muri uyu mwaka
ryemeje ko umugore we Sophia Gregoire yasanzwemo icyorezo cya coronavirus. Bari bamaze umunsi umwe avuye mu ruzinduko mu Bwongereza we n'umugabo we. Kuwa gatandatu tariki 28 hari ku munsi w'ejo nibwo Sophia Trudeau yatangaje ko yamaze gukira iki cyorezo cya coronavirus. Abinyujije kuri Facebook yavuze ko yakira ibisubizo by'abaganga byemeza ko yaba yaramaze gukira, aho yagize ati ubu meze neza cyane, nabonye ibisubizo by'umuganga wanjye n'ibya Minisiteri y'Ubuzima ya Ottawa. Mbikuye ku mutima, ndashimira buri wese ku byifuzo byiza yanyoherereje. Sophia Trudeau yasanzwemo coronavirus ku itariki 12 z'ukwezi kwa Werurwe ubwo yaravuye mu ruzinduko mu Bwongereza ari kumwe n'umugabo we. Wahise wishyira mu kato nk'uko inama z'abaganga zibivuga. Mu gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu ni ku munsi w'ejo, Trudeau yabwiye ibitangazamakuru ko yiteguye gukomeza kuguma mu rugo n'umuryango we mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza y'impuguke mu by'ubuzima, kandi ko ariko buri wese yarakwiriye kubigenza. Aho yagize ati dukomeje gukurikiza amabwiriza y'impuguke mu by'ubuzima, kandi byaba byiza ari uko buri wese abigenje. Tugomba kugerageza kuguma mu rugo, kwishyira mu kato uko bishoboka kose, kutajya hanze igihe bitari ngombwa cyane. Canada ifite abantu bagera ku 5886 bagaragayeho coronavirus. Bamaze gupfa muri iki gihugu baragera kuri 63, naho abakize bakaba bagera kuri 508 barimo n'uwo mugore wa minisitiri. Reka tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hari inkuru ivuga ko imfungwa ya mbere yamaze kwicwa n'iki cyorezo cya coronavirus muri gereza. Imfungwa ya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yapfuye yitamwe na coronavirus. Iyo mfungwa yapfuye ku wa gatandatu aho yari ifungiye muri gereza ya Oakdale ni muri leta ya Louisiana. Ikigo gishinzwe imfungwa muri Amerika cyatangaje ko uwapfuye yitwa Patrick Jones w'imyaka 49. Umugabo byatangiye akorora cyane tariki 19 Werurwe. Nyuma yo gusuzumwa n'abaganga yajyanywe ku bitaro byo muri ako gace, bamupimye basanga arwaye coronavirus. Hashize umunsi umwe ajyanywe mu bitaro, guhumeka byatangiye kumugora, ashyirwa mu byuma byongerera abarwayi umwuka. Ikigo gishinzwe imfungwa kikaba cyatangaje ko uwo mugabo yarasanganywe ibindi bibazo by'ubuzima, ari nabyo byatumye azahazwa cyane na coronavirus. Yari yarakatiwe igihano cy'imyaka 27 azira gucuruza ikiyobyabwenge cya cocaine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yatanze amabwiriza ku magereza yo gufungura imfungwa zimwe na zimwe zigashyirwa mu kato mu ngo. Abantu bagera ku 200,000 bamaze guhitanwa na coronavirus muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiyobowe na Donald Trump. Abasaga miliyoni 25 ku isi bashobora gutakaza akazi kubera coronavirus. Guhangana n'ingaruka ziri guterwa n'icyorezo cya novel coronavirus ku bikorwa by'ubucuruzi bikomeje kubera ingume ba nyirabyo, aho batakibasha kwinjiza amafaranga nk'uko byari bisanzwe. Kuwa kane tariki 26 Werurwe muri uyu mwaka wa 2020, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku murimo ryatangaje ko muri ibihe byo guhangana na COVID-19 ibigo bitandukanye hirya no hino ku isi byafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo, kwirukana burundu cyangwa gutanga ikiruhuko kidahemberwa ku bakozi babyo. Iki kibazo cyakajije umurego mu bihugu byateye imbere, aho abakozi basaba inkunga leta bitewe n'uko nta kazi bafite biyongereye cyane kuruta uko byari biteganyijwe. Nk'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakozi basaga miliyoni 3 biyandikishije ku rutonde rw'abakeneye gufashwa na leta mu gihe kitarenze icyumweru kimwe. Inganda, ibigo by'ubucuruzi, ibitwara abagenzi haba mu modoka, gari ya moshi, ubwato no mu ndege byo mu bihugu bitandukanye byamaze kugaragaza ko bitakomeza guhemba abakozi babyo mu gihe bitari gukora. Bimwe mu bihugu nk'Ubwongereza n'Ubufaransa byemeye ko leta izakomeza gutanga amafaranga yo guhemba abakozi bari ku mushahara baba ba leta ndetse n'abo mu bikorera, kubishyurira bimwe mu bikenerwa by'ibanze nk'amazi, umuriro, gaze, ubukode bw'inzu, kuba mu nzu za leta ndetse n'ibindi. Imwe mu mirimo itarahagaze muri iki gihe cyo guhangana n'iki cyorezo ni itangazamakuru hirya no hino ku isi, bitewe n'uko rifite uruhare runini mu kumenyesha no kwigisha abaturage bose uburyo iki cyorezo giteye
naho kigeze kiyogoza isi. Ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze za Amerika biri mu byibasiwe n'ihungabana ry'ubukungu bwatewe na COVID-19 ndetse byatangiye no gusezera bamwe mu bakozi babyo, abandi bagabanyiriza imishahara. Ishami ryandika inkuru z'ubukungu muri CNN ryanditse ko byinshi mu bitangazamakuru muri Leta Zunze za Amerika biri kwirukana abakozi babyo, ibindi bikabaha ikiruhuko kidahemberwa, abasigaye bakagabanyirizwa imishahara yabo kuko ngo bitakibona aho bikura amafaranga yo gukomeza guhemba abakozi bose bifite. Abanyamakuru ba mbere bagizweho ingaruka n'ibi byorezo ni abakoraga inkuru z'imikino n'imyidagaduro kuko ari byo bikorwa bihuza abantu benshi byahagaritswe mbere y'ibindi byose. Bimwe mu bitangazamakuru nka BBC yo mu Bwongereza iyo yahisemo kwisubiraho ku cyemezo yari iherutse gufata cyo kwirukana bamwe mu bakozi bayo, ivuga ko muri ibi bihe bikomeye bakenewe cyane. Iki cyemezo cyo kugabanya abakozi bagera kuri 450 BBC yari yagifashe, ivuga ko bizatuma izigama miliyoni 40 z'amapaundi, ariko umuyobozi mukuru wayo yavuze ko hashingiwe ku kuba hakenewe abakozi benshi bo gutangaza amakuru ajyanye na COVID-19 abari kwirukanwa bazakomeza akazi kabo. Minisitiri w'intebe wa Canada witwa Justin Trudeau yavuze ko guverinoma ye igiye gutanga miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika yo gufasha ibitangazamakuru byo mu gihugu cye gukora ubukangurambaga bwo guhangana na COVID-19. Ibigo bikomeye bitwara abagenzi mu ndege nabyo biri mu byafashe iya mbere bihagarika abakozi babyo nyuma yaho ibihugu byinshi bihagaritse ingendo z'indege haba imbere mu gihugu ndetse n'iziva cyangwa zerekeza hanze yabyo. Sosiyete ya Brussels Airlines yahagaritse ingendo zayo zose kubera coronavirus, bituma abakozi bayo barenga 4,000 bava mu kazi mu gihe gito. Ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu kirere IATA riherutse gutangaza ko ibigo mpuzamahanga bitwara abagenzi mu ndege bizahomba miliyaridi zigera ku 113 z'amadolari ya Amerika mu gihe coronavirus yakomeza gukwirakwira.